Welcome to YouTube channel Ikan Salon Pagaralam. Hei, tuh dia luka. Dia merekam kemarin. Pemirsa, suasana di pedesaan, ada suara ayam berkokok, ada suara segar sekali, indah sekali suasananya, terasa nyaman. Au.
Tuh dimasak ini. Tuh dimasak Pulang sehari. Mari. Tuh dimasak. Masih pulang. Hah? Masih pulang kan? Ke mana? Ke Matiga. Aw, sagini kena. Sagini jadinya. Aw. Jangan pikir ke dalam dia. Gila, nak ke sana giakap lah. Mana manglek? Manglek mesti dok.
Cincin saja nama cucuran tadi. Hanya nek situ nih Jemedang Sujud tuh nah daerah situ dulu tuh Jemedang Sembayang tuh nah itu taruh di situ di sini terus. Kami nih masang dekor sebenarnya dalam Jauh benar. ngiring ke uang. Wal di ini. Awak coba mau organ hair. Awak organ hair apa aja di main malam itu. Ada. Itu semua itu senang. Oh, itu ya puang. Ini wah nganggon di keranan. Nolongin wah di Nomor 3. awak organ hair. Oh, di penjelalah di bawah.